Krong pria tawar ke pon ke chok chiri da jok long le hem phu gotom han se pen pherang ke amai ke pha singhasana hawar di subai angden Krong pria tawar ke pon adolong arumalong banalang ke tho ke chok da jok gotom han se pen along le kana hok du labang so lang goi ke thu ke chok cha jok ajak din three pen long le hem phu gotom han ti jon secretary Dasge andol na part of Isialo. Pimpo alo sitani fajar damdo. Bon sitani RDN area sonsi tekpon lo. Lawang so ajar mislong le hem kupen kerangke mai kapon poklo. Lapen prapjin pen bottom hanse along le langroy. Kira along border. Finishing amparta competition. Lapen labang so dolong kikim sitami kang hapon popusi. Long le hem pu bottom hanse pen cipak langpon. Nili nang letom han news nang chahang lam thegela pahalo non lun setemong di sabai adolong along kikim laso ajoy nei si nili nang tom hanang leha lasi alam thegela halo je non adolong kikim aba hopu tok bi hemanat ke petji apotsi pu nil temanat wang julo lapen ke labang suara ya jam kaduk awe 47 foot stame tok bihe manat 35 foot abang ke la company sor long ri thok thip lo non lang kili ke 15 foot la silaso la ke dong kali la ke aroy la sila baro foot lang kili ye la ke control don e la pe nili long le bang ke la po adu la si nili long le si ke kon po la si non dolong ki kim thot ta me khola long le ke ornat ke border fishing kuri det lo la pen pu nili na ta bang ke border fishing ta kuri re akola non lang li bom la sa teng baro phot vet border fishing ji putame la ke chokje athema ke chokje aron bangke lalo la so aroi ke malumala aroi gali athema non ta langdamol bolote 47 foot lasi non nili long le anat ke kom nai ta me 15 foot bak long le hut nang ko gi an lo bolote la so aroi bangke nili long le ta me kon ke lo la pen bisonalan nili ke chuning ri kang tung bang ke la lo jong si la so teng si lang pali ji pulote nili kroi tre athema lagele te aroi bana ba chihut na po la company sor ta me department sor ta me la so aroi ko an ma long le ki or la 30 foot la so long le ba la tum chikhuli nang kok po jong si la pu anat jong si claim clip lote lapen amchota galila nili district council da me chiklo joni so selo john secretary aphan kiching ki chethanda la chota galila nili sal kolo office long mata dam lo sta me alang litum non puta nili phan rd nang pipe lapen ke dc baido long ta me pini an pen hoptai si so selo disi baido phan log pidam ta me manthi rong pita dolo manja pene beda sing leng ta me alang le tum ta dolo disi baido phan log pidam hot ke stame nili ke chetong dam ya phan patai ke thom dam lo patai ke thom ke dam pen patai ni ke chetong lo patai si ke chetong te der lo asi dolong ke tang lo non saridin pas din lo te la so dolong ke tang lo ako dolong tang det lo pulote la ke bangke dam rup po nili long le bangke luk son bin po lasi prap jin pen nili councilor sor phanik chuning ri lo je ata sar tuliram rong hang stame la bangso lon sitimung di sobai adolong along alang ri stame chuning ri lo nili hamse sang ho pen je nanglang pidun no sonte mi parji
là si nili lam ta pating ngồi lo là si lan si nili lam thế ton cọc lo là pen cam ta me pen na pen si cái bon lo là hello yo dc by do phan cái pia lo là pen cái John secretary là pen circle office cái pia lo là hello yo là si nili lam thế là an si pa jut cọc lo là Fuluni pesta me là seta me lang li I spot along nang lang đó là short tank pen John secretary phan tham đó sta me alang li ge non amat ke so det pusipu atumi ta me ni li borda la pen ke la lo là non hopu excite border facing kuri cho tai chok chi la pu la pen la non ateng ni li nat la lang ki li 12 phút vet da bang ke la so lang ke border fishing puta me kam suli le punili ne ta akikom nai ta 20 phút 15 phút ke long le hut si border fishing kuri nang ko athema ho pu tok bi hem nat ko samma border fishing kuri pu nili nata me la 15-20 phút hut si border fishing kuri nang ko ako la hut he pulote hola pu nat aprang 35 phút la aroi bana bang ke mane uthai nang ko khol nang ko athema la non teng pulote nili long le ke adup pina ka pot la ke kon bom pola ciri hini along le tami dun phak ko apen tangka pusami sikai sivias tami nili phanta nang pikonang po Sojeng Mondol Committee asai hemalong BJP Sojeng Mondol Sanghatan Propningkan Surihini Rengkora Pri Ajai Mek Kedeng Pon Matijong Niphai Kre Pri West Karbi Anglong BJP Sojeng Mandal Sanghatan Prop Ningkhan ke thom pen ephoi arpu khachilar puthot BJP Sojeng Mandal Pumiti atum pen chinwai sar pen si kachidon pen Lahor Crop Phansi Sojeng Mandal Committee angkang aphan ke lang kachari ji aphan Sojeng Mandal Committee President arpu pek ponro alui sar poman peng nang kachitong du Sojeng MAC Hetseng Rongphar Lapen West Karbi Anglong District President Pradip Rongham Mandal Officer atum pen Sojeng aratum Mission pen RDP Ponsi mai pajut pondo ning chetana tuma president tameng jetong lo sonda thak dak Mandal returning officer la pen district returning officer ataman adulo la pen ingthir pen nitum claim pono la pen puthot Sojeng adang an sose Bharatiya Janata Party nitum dak kapang tang monthi pan claim pon la pen dak opposition do an paname nitum angkur aphelong khelang aje pasi nitum chisek pon Kursing timung malo lage dhadharon votar choke leader bakali ili alang li phantang ta reply aron abe la pen alang li general votar chot senior leader batali alang elected bakali barim pinya board chairman batali votar alang li lage ningi tabo kado social media long kai masi chelaron boy la si amen alang li phangai bang kado vitung ko pune ho ge irta ho riho mane pinesi ilrong lo la si la alang li kado be kan yelam da lage angkur aphelong abe lam bothe ili tum alang li panchu din nang ne alang li mane kamatha ja kong velang leadership quality ave pose alang li kan ye tap lo rada pan kapamang hu ji alam chalo la bange sini lagi pothai ve ningi na pom ini bange Bharatiya Janata Party Sojeng Mandal Sanghatan Parwa pulo ningkan ke thom hen batai si mane slight modification mane arpu kachelar pro la so apu thaklam aprangsi Dr. Tuliram Ronghang CM sir apen tuma Sojeng MC Rongphar sir pen chenglok district president akhai phan same churulo ke damtang ningkan ke thom apor nil tum Sojeng Mandal kasolai ya phanaja kong nang pilo uthot akumiti akimi aja kong kachapang tang thuya phan Bharatiya Janata Party ke bangji election por hutame municipal board election le punoi MLA election le punoi MEC election le punoi an sose ja kong chupang tang thuya phan Sojeng angkang si labangke Bharatiya Janata Party ningkan trok afarman সংগঠন পর্ব pulo lasia ningkan trok aphi organization election dudu sera pining bang kera so organization election pu bang kalilo সংগঠন পর্ব dage consensus system pen bangsi president kangwai mondol president kangwai lasi dak nitum West Karbi Anglong angkang arlo
sirkepan amondol dolo ini dak kijutsi lo laso kijutsi amondol Socheng mondol dak setami ini dak konsensus asisten ben bangsi dake mondol presiden Lahor Singkru phan ingwai pon lo lasila bangke Bharatiya Janata Party non 2024 pen mo 27 ningkan ke thoma farman lo lasila ningkan ke thoma farman koson si party pangtang ponaima boot committee se tame seng pon lo laso pinon mondol committee lo laso pinon 16 pen 30 December an bangke district committee dopo laso pi state committee central committee lason si committee seng tang elo bulo tangte party ke claim ke dam assistant mukha bangke circular mukha bangke puthot central state pen si aku district lang wang thupo